Reeba Ahindugire ne ku kibaho Kakoba Institute Rutagarama. Ore hati viewest program na Reeba Ahindugire kandi ne ku kibaho Kakoba Institute of Commercial and Technical Studies na Rutagarama. Na twara umugisha gwo kushemerwa iwashyikireho aha program yeji kandi kwa kwatika umuntu gwo kubanza na kushemerwa mnonga kandi kumesa kacha program yeji nitubantayira abantu ninkuretera abantu abine ebibarebire abantu abine mbozi eyo kubasa kugira ecyo wabegaho abantu akwasa kwiga kurugom omukano kaba habo kuba omunyankore nagira ngo umushija tuganda omukano kamugenzi we mbwe nuko rukura abantu aba nogire cyo wabegaho erizo bandi murimbagwa kandi omurshema so district naye niyeje nishema ndiyo maka gomugurusi no mukazuwe John Kabaziyo deka mwakira ha program omuntu ogu aha kuba kari omushomesa ngakari omushomesa wa primary utendekirwe akagukora mpaka yakahakumura kandi kuyaheza nawe yazo mukushubura kweyi yakurondo kwarabeho negishaha arwaha arona kutwegambira bingi nebere kukira hariye ebyo ndebet komjuni nakwakira muzeyi nakushemerwa ha program Reeba Ahindugire nanye nakushemerwa ninyenda ngu tubanze twakumanyaje tumanye izina ryawe mbwijire tumanye abagurusi bawe tumanye no wanyu ninkaye nano bwirebo wazaro amazina ganje nindi John Baptist Kabaziyo kandi nisoma idini y'abakatolika abazire banje omwaka wana yetwa Zakariya omuseiza kandi omukazi akana yetwa Elizabeth nkazarwa 1930 nabatizibwa 1932 omuka okaburyo mwana wakangahi omunda ya mawe n'omunda ya tata nkabandi omwana omwe wenka omunda ya mawe n'omunda ya tata abandi bona mukama kabatwara bakiri bato bwire obwo akaba hariho enfu nyingi z'abaana ezabine zitwara abaana yabwekyo icyo mugisha murungi ruhanga kandekaho nyenka omunda ya tata n'omunda ya mawe so kakuroryo omwana omwe wenka nkaba nyineho tata akaba yaswiruha ndizo omukazi yazire abana basatu omwozi omwe n'abaishiki babiri yabinasangireho kuyafwire niko kuswera omukazi ogwo kuyafwire niko kuswera mawe kandi mawe niko kutuzara konka kuyatuzire nyoni nyina honokireho obwiro obwe ebyabire byita abana bikabire ki abana bwenshi abana bakabakira kwitwa obuseru bakira kwitwa omushwiza gwaho nawo abo kwesire zikadiri nyingi munonga na nekindi abo kwetegeza kwanjye nosoti embera y'obwekimi ombwire obwekaba etari up to date so wisha wazo mwishomero ryari niza nazo mwishomero kunaheze kubatizibwa niza nasoma omugigi 82 okabatizibwa 32 kabatizibwa 32 omugigi wa gushomana ne nasoma omugigi aburundi 1982 natungiraho ko formation aha myaka 10 nkabanye ni 12 uko no kukiramo so obwo tunga konformasiyo okabota kagire mwishomero kushoma nkaba
nkaba ndi mu isomero y'abana bato. So ubwo utandika kushoma ni ryari kandi ukatandikira nkaho kushoma? Ubu natandika kusoma primary. Nagambirana nayo n'ebiri. Kunka ubwo wagira ngo ana n'ebiri n'ubwo utunga konfirmasiyo. Ana n'ebiri. Nintunga konfirmasiyo nkaba ndi umpitu. So kandi ushomera nkahi ishomero ryawe rakarurihe rwashomiremo? Kandi ishomero nabandize mu kusoma primary keri Nyamitanga. Bwanyuma na primary ndizo nkiza najimara Mushanga hasema utakashire hakumara ntwenda kureba hi watandikire. Natandikire ni Nyamitanga. Washoma yebina bingahi? Ndikasoma yebina bina Nyamitanga. Minwairo wanyi hakaharinkahi Uwitekeri Nyakayoze. Obuseri bwangara Nyakayoze kuriya Mbarara district. Actually hati Mbarara city techiba district kandi so washoma ebina bina kandi nkugare nyuma kake ubuzarwa bwanjye yahina azarirwe kazarwa amahiriye ntacyo ngaho ibombekera university bakamba heta cyumuro noho nazarirwe no mu kubatizwa noho bampekere mbatwara Nyamitanga kubatizwa. Hato wabaguruse bo bakamba bafukaho nuko kugenda kuzanya Kayoze. Abazire bakabakora mirimo ki? Abazire bakaba tata kabaryo mu nogozi w'amatafari kasanga na nogora amatafari naganogorana n'abasinga. Okay. Aho mu Kinombe aho. Ubo bakaba resiro bwo butubanko bwa hati ninga bakabindi kindi cyo bakusa amatafari. Bakabindi obutuba. Nko woborho hati. Nko bwa hati ubabire banaka babumbiramo amatafari baganchiriza. So nugo murumo gwo mugurusi yabena. Ubwo murumo gwo mugurusi akabanza. Umugurusi history ye akabanza yasubuze nte Buganda. Mbweno so tukabire problem yengenda nuko kwiza kazomo mu kubumba amatafari n'abasinga. Okay. So mbwe niwe washomera Nyamitanga? Nashomera Nyamitanga na yeze cyakana. Tata yafuruka yo kandi okwe Mbarara. Yazahi? Iza sema. Iza sema. Yagura. Kikibanzi. Okay. So atukuyizira sema nemunaza Mushanga. Niyo washomire primary. Kurogaha ya katano. Kutaha ya kangahi? Ya katano ne ya mukaga. Ni kuna P6 anana mnana anana mwenda. Nageze okuzo mu junior secondary keri Nyamitanga. Bakamba jeta junior secondary. Kosoma emyaka 3. Nasomayo tamwe esente zabura. Omugurusa katachi kora amatafari. Kandi kibumba kuyizire kuno yo murimo tugwasigaraho. Tiyabo kwinga nakafuka. Okay. Sente zabura katakahangire ku ebitoke kubitunda ninga kuhinga omwani bikabitakabire hwe. Nabwe cyo sente kuzabudire tamu yo kubanza. Kumurwenda 50. Na crossing. Nasaba. Nakora application kitabi. Bakamba jeta VTTC. Natural teachers. Teaching college. Teaching college. VTTC. Nasomye imyaka 3. Which kanchikiriza bw'umwana kanchikiriza bw'umwana kurwo mu cyamukaga kaza kushoma ubushomesa. Okay. Akabarwo mu cyamukaga kushoma ubushomesa ninga kuzo mu junior secondary. Okay. Kandi kuyabiraheza junior secondary akazo mu bushomesa ibanda wa primary. Okay. So mwen hati waza kitabi? Nyona za kitabi. Abo kwate ndaheze secondary.
tutabibanyikiriza natandika 50 1950 50 51 52 mu kwezi kwa 12 twasiburwa niyo myaka eshatu natandika teaching profession watandikira hi 1953 Mushanga bakohereza Mushanga inahirize bakamba kohereza ningo korgaho shaba norga kutwabire teza bakubuza amasomero agora kwenda kusomesamo abiri nabo cyose yanjye mwe kaza Musanga inahirize ya kabiri yaza kiziba so bakohereza Mushanga banyohereza Mushanga nho mwanya go kubanza ubwo mwanya gwanjye go kubanza no yishuka nke sente zibakwira umushara go kubanza ni siringi 200 ndo natandikireho ezo sente okazikoza chikuwa kwijuka je ezo sente zo mushara go kubanza sente zo mushara go kubanza ndio mukoreje nkantine nkito mazuma nkito shoma koreje wakora teaching practice nkatize nkito nkaba ntazine watize zo kugenda ninga ezo gumanazo natiza zo kuza teaching practice so ahakoreje naheza ntine nkito so ahakoreje rukushoma musara gwanje gwo kubanza natandika kugura ibijwaro nagura nkito nagura stockings nagura empare eningo ubwo twatwi ningufu so hati banzonga mbere life ya college amagaraga ogona kwihogoza rwa mpaka no bwoshoma college uko takatunga gankito nkito zikadire tukatuzwara rugabire rugabire zikorwa mu mnako mu mpuzente umumpuzente so mwene nkito yo kubanza mu magaragawe ukanoza ha teaching practice ejo nkagitiza kandi ogitiriza ukano mwakujijwara abwachi ukano mwakujitamba abandi kuba kuzwara otambura hurur comfortable nkatambura tuzakosya ukatize kigere cyawe cyenyini cyonyini so umuntu yafutize nkito kumara emyezi kumara naka teaching practice show kunagihereze na mugaruro nkituze makamu gikorro bwire buri kwingana ki kabantu gikorre naka ebiro nkabisatu ningabina byonka so wajiheza watunga umurumo bakho umushara go kwanza kugura nkito nagura nkito na socks okabigura na stockings kabigura kawe Bahindi kawoheje kabamwe abahindi kare akarumwe abahindi aba babiri baruguze myenda bakweta bwana mudogo wazo wa bwana mudogo nagura yenkito na stockings hata wenchi stockings aha wenchi stockings zabe zirige kintu kikuru tukatuzwara stockings zeze nimwe emparo kagure ndingwa ninge ngufu nkija gure empare ningwa so wagaraka watamusokisi na stockings komaho mashu empare ngufu ukora jiro kuzo munaka bakwamba mbajeta PTA ukweje sabana exercise ukora jiro kuzwara empare ngufu so ncho beno yendera stockings rero cheza kweje sabana uzwara empare ningwa uzo mu classroom so mbwenu washomesa Mushanga nasomesa Mushanga namara imyaka probation 53 54 55 probation iketwara imyaka 2 kukweza certificate nkomusomesa nabwekyo 53 54 55 bampereza certificate yokumpamya nkomusomesa atano na mukaga na ka certificate konka okoria probation konka kutunga umushara gogurire probation kano tunga umushara gogwizwire konka
utakahamibwe kuba omusomesa niyo probation y'emyaka 2 rero kuba birogeza bakweza certificate yo kuhamya ngo uri omusomesa. Yes. So kubahereze kuhamya watorahi kubahereze kumpamya 56 nkaninza kushwera katubanze tuhezo okukora ne katubanze tukore rero ebyo kushwera no ija kubintebeza bwanyuma. So watorahi narga nakora nakana nasaba ku transfer 56 kwiha mushanga ikunya mushanga bakantwara umwisomero ya 25 ntiriho choice isomero ryo mbaryeta Kiziba primary school kandi tanda Kiziba kana ugikunda hoki kugira ngo nobu wabirotire mushanga choice konko kagaruka waje mwe ntatu washaba transfer bagaruka bakutwara Kiziba nkihe kinte cyayikira special cyande tire kusaba transfer kuza Kiziba nabwo insonga yo kuza kushwera kare mbwe nitugambiri ukanonda kushwera kanyenda kushwera omukazi okawa mutungire ninga bakakugira ngo abakazi baronje barakiziba mu 5 katandika gambo buginyi okawa mpurire ngo omukazi ariyo hino wabira mukugambire okabumwerebire ukaba nokoragana n'abagenzi bawo kumwasomere kurondera omukazi oko twire noenda mukazi wa muringo ki nkaba nyendo omukazi osomere n'obwiro obwabisi begere bakaba bataro bakaba otakwabona nishereza tumureho netugaruka. Reeba Ahindugire ne ku kigo Kakoba Institute Rutagarama.